Mwen te yon fam ki te remen a e gason marye viciada em yo, mwen te sexo. branche sou seks. Eu sentia Mwen te prazer gen plezi em destruir pou mwen casamentos. detui mariage lot moun. Tive vários Mwen relacionamentos te gen an pil, frustrados, tive mwen te vários homens remen ak an no pil intuito gason, de procurar a e mwen te fe felicidade, kon sa né? paske mwen te Porque eu vle queria ser genyen feliz, de alguma kontantman. forma eu queria ser feliz. Kompren? Então E mwen eu me te relacionava komanse pra genyen an pil ver se dava gason, certo. e chak Eu gason ki mwen conhecia te as remen avek baladas, yo, mwen te vle genyen kontantman seman aonde avek eu yo. Mwen te conhecia ale os nan balad, vícios mwen te do komanse tombe nan alcoolismo. vis, boason alkolik, E com tudo isso, e eu apre fui tout tendo bagaj sa yo, mwen te frustrações komanse gen dentro de fristrasyon nan mim. mwen. Saí da minha Mwen te soti cidade, fui para nan o interior, la vi mwen, aonde eu conheci um la vil rapaz que eu mwen te comecei a fet, me e envolver mwen com te ele. konen Eu yon ti falei, gason. agora eu E vou mwen ter te uma pense ki mwen ta família, vou genyen ser kontantman seman feliz. avek li, E foi pelo e, contrário. e tout bagay te Neste reve au kontre. casamento, Nan eu maryaj pude sa, ver muita mwen, traição li te da parte traim dele. an pil fwa, E minha filha foi e crescendo pitit naquele film lar te destruído, agrandi nan yon sit né? nan, ili Passávamos te wè an fome, pil mouve ekzamp, porque o que era para nou suprir dentro de te casa, grangou, ele paske gastava o nos liye bares, marim gastavam com li mulheres, gaspye kob e ansama assim avek foi nou a ki nossa se te mam vida, fami pal, li te até o gaspye ak momento fam em nan la re. que eu quis vir Jiska ao un mouman jogo. ki mwen te komanse panse E ke o mwen que te ele vle komanse fazia, tire revanche. eu falei que eu também Mwen ia te panse, fazer, tout mas sa que ke li ele te fe podia, avem, eu mwen va também fe kont podia. li tou. E eu Le comecei sa, a me mwen te relacionar komanse somente com homens genyen casados. pil Porque relasyon assim como eu seksyel era ak gason infeliz, eu ki deja queria que as marye. outras fossem E infelizes paske mwen te também. komanse panse nan menm jan, Assim como mwen eu te sentia a soufri, dor mwen da te senti dou traição, le eu queria que traizon, outras sentissem essa dor mwen te também. komanse gen gwo anvi pou fe E lot fam passei a ki deja marye, levá-los senti menm dou le dentro da minha ki mwen te casa. Eu senti. deixei de Le ser uma sa, mulher mwen te traída soti nan kay mwen, e e mwen te passei a komanse ter o perfil trai de uma mulher amante. mari Eu pam. tinha dentro de Kompren, mwen te mim genyen nan um mwen, espírito da yon traição l'esprit traizon an, que me atraía, era ki um te tire desejo atensyon mwen, mais se te forte un que eu. gwo dezi mwen te genyen nan mwen. E eu comecei a Mwen te beber, komanse bwe boason comecei a sair à alkolik, mwen te noite, komanse e soti nan foi ale quando nan a minha balad, filha, com jiska 5 yon mouman anos, ke eu pitit já film estava li te genyen esgotada, selman eu 5 já an. estava cansada Yon daquela jou vida, ki daquela mwen te fatige, situação mwen te que nos bouke nan sens encontrávamos. espirituel, Eu peguei uma mwen te faca deside para me kembe yon matar. koutou pou mwen komet suicide. E foi quando ela E, chegou, e sentou do meu lesa, lado pitit film, e falou: te mãe, chita não pa faz kote, li te isso. di, maman, pa fe kon sa. E eu E olhando assim lesa, para mwen ela, te wel, e mwen te pense, pensei, eu tinha que cuidar mwen menm dela, ki ta ben não zouen ela pren cuidar de soen, mim. men se li ki vle Ela pren com soen 5 mwen. anos, ela me Li te dava genyen banho, selman 5 an, li te benyen, alcoolizada que eu paske mwen te estava. tombe, mwen te sou nan mwen Ela sa. preparava as Se coisinhas te dela, ti film porque ela não tinha ki mãe dela. li te genyen selman 5 an, se li ki te prepare tout bagay nan kay mwen. E E me separei. mwen te divorse. Falei, Mwen agora te eu vou pense, dar uma vida konye melhor para la, ela. mwen va bay Só que não pitit foi film assim. yon la vi meyo. Foi pelo Men pa contrário. trive kon sa. Se te o Aí eu kontre. solteira, Mwen te pense, konye la né? mwen Agora eu tô selibate, solteira, agora eu vou konye la curtir a mwen minha va vida, tudo que eu profite não la vi curti. pam. Só que Men, chegou um momento te da minha reve yon vida mouman sou la vi pam que eu ke pedia para mwen te Deus me mande tirar pou daquela nti vida, porque eu não tinha forças tirem mais sou para tel nada. sityasyon mwen ta pase. Paske Eu mwen pat pedia gen para force, mwen te mande Deus pou nti uma luz, yon uma limye, yon chance de opotinite pou viver, mwen de dar uma pou vida mwen digna bay para as minhas pitit film filhas. yon la vi meyo. Um dia eu Yon jou acordei, mwen te reveye, levei a e minha mwen filha te para a escola menen ti film nan l'ekol, e e quando eu le olhei, mwen te we, tinha um te cordão genyen yon que eu kod estava procurando. nan kay mwen. Aí eu Le sa pensei mwen no te suicídio. pense komet suicide. Falei, vai dar Mwen te pense, certinho. konye la mwen va komet suicide. Eu me Mwen va mato, pense, mwen te acabo com pense esse kon sa, sofrimento map touye tet mwen komet e suicide, e pronto. tout soufrans mwen Elas ficam livres va disparet. dessa mãe. Foi quando eu me E le sa lembrei mwen te que sonje tinha uma ki te igreja genyen l'Eglise universal perto da Universal tout minha pre kay casa. mwen. E eu E mwen te fui ale lá. la. Mwen te Levantei, kampe, mwen fui te ale nan l'Eglise do jeito que Universal. eu estava. Nan menm jan mwen te ye. Ali eu Le sa sentei mwen te naqueles chita bancos nan e chez fiquei l'Eglise.
Moi te commencé ouais, tout bagay, moi te commencé a crier, dans désespoir, dans une douleur dans moi, e nan jou sa que moi te vide être moins net dans mes bon Dieu. Moi te vide toute frustration, toute fâché moi te gagné, toute rancune, toute douleur moi te gagné. Não que pas moi te vide dans mes bon Dieu. Moi te sorti dans l'église avec soulagement. Pasteur te la prière pour moi te manifesté avec mauvais l'esprit dans jou sa. E pasteur te libertem. E moi te arrivé dans l'église dans commencement pandemia. C'était un moment très difficile parce que l'église, yo pas fermé l'église ça, mais après un temps, yo te fermé l'église pour peut-être pandémie. Même si ça, moi te continué à aller dans l'église, même que moi te arrivé à porte l'église, moi te la prière, moi te mandé bon Dieu libération nette sur la vie femme. Et après un temps, moi déjà commencé à dormir bien, sans médicaments. Moi te perdu désir pour moi sortir dans balade, mais aller dans balade. Moi pas gagner, moi pas brancher sexe. Et ensuite, pratiquement, les moi te rêvé encore, l'église s'est ouverte encore après pandémie, te commencé à camper Israël. Et moi te commencé à faire sacrifice pas. Mais sacrifice plus haut que moi te comprendre que moi t'as besoin de faire, c'était sacrifice la vie pas. Plus passer sacrifice financier. Parce que moi te pensé que moi pas capable de continuer à mon ancienne, parce que moi dit bon Dieu comme ça, moi va monter sur l'hôtel Pau. Mais moi pas vle descendre avec même mon ancien moi gagner dans moi. Moi te décidé quitter sur l'hôtel toute exigence là chez pas. Tout saut passé, toute fatra qui t'est passé sur la vie pam. Et moi, te décidé de mettre sur l'autel toute tristesse, moi, toute angoisse. Moi, te voulais faire une deuxième fois. Et l'autre monde, moi, te dit, bon Dieu, moi, kembe la vie. Moi, pas te voulais recevoir richesse. Moi, pas te voulais recevoir aucun bien matériel. Moi, voulais recevoir la paix dans l'esprit pam. E les moi, après moi descendre sur l'hôtel, les moi camper. C'était comme si moi te descendre dans Mont Sinaï tant que Moïse. Les Moïse descend sur Mont Sinaï. Moi te gagné une la joie, une la paix nette. Parce que Saint-Esprit te possédé. E moi te dit, bon Dieu, moi voulais testifier, moi voulais tourner un témoin vivant pour tout le monde sur le monde. E non un mati qui moi t'a cherché Saint-Esprit. Ah, moi te recevoir une la joie nette. Moi te recevoir une la joie qui c'est un plus sentiment. E moi te parler, bon Dieu, si moi vinn mourir dans moment ça pas de problème parce que moi j'ai la sirène sur la vie pas jamais finir. E moi te commencer chercher plus à plus. Il pas une émotion simplement, c'était une joie nette. E moi te dit bon Dieu, moi sorri en pile parce que moi te bail bon Dieu 100% la vie pas et bon Dieu te ba moi 100% présence pas. E moi te commencé à participer dans tout service, dans conférence sur service thérapie de l'amour, pour moi apprendre plus à plus, pour moi gagner bon comprendre. E moi te commencé à aller dans le service thérapie de l'amour. E là ça, moi après un temps, moi te connais. E um garçon qui jodi a c'est mari moi. E nous te commencé a aimer une clotte. E après un temps, nous te mariés. Bon Dieu te restauré la vie financière. Bon Dieu te restauré la vie amoureuse. Bon Dieu te restauré la vie spirituelle. E bon Dieu te fait petite fille et recevoir bénédiction tout parce que je dis aller pas une dépression.
jodi a mwen fè parti un groupe qui relè Help, qui aide tout monde qui a dépression, tout monde que essaye vle commettre suicide, tout le monde qui voulait commettre suicide, et l'hôtel bon Dieu te ban mwen yon la vie nouveau. Mwen te détruit un pile mariage entre l'autant, mwen te gen vice, mwen te gen plaisir pour faire l'autre monde souffrir, jodi a bon Dieu te transformer net.